selawah alun-alun sabab penurun Tano Cempaka. Waalaikumsalam. Hai intan payung, jawaban ba'alun ke salun teka. Rimu temapa dalam gleb betul ane gajah tem di gleb pedada tanah basapu selangke ba'alun bai munggang pompitan berita. Bawang kasiap betani arung kawe megulung lengkap segala tinggal prewate tente pesuan angin peayun lain berita. Hanalun sangka tak hati lo selangki ulun bawang getuka bayah gada gerika susun sang salah lon hana toteka. Bermaksud coba menan ke ayun jalur mengampung dalam iraya ada negalan cigalan puntung sayang bang betong andi Maria. Masa buluka pate dalam tabulam susun kuah halua dan harap kasih setia kelon pujilah delon nibah ayahanda. Babulun sibla kenan coba de jala ke langsung nibah ayahanda lon harap ayah birestu kelon ranut lambung ko bejit ulun ba. Lon harap ayah birestu kelon ranut lambung ko bejit ulun ba. Bak 10 April mutun kamu jan gesah herakan ngenagan raya.